ole ngai thatu te chibele vekule Israel Hamas in kar boina chuan zualam ala panzela Israel po achena sot le a kan hriat to angin PM Netanyahu phei chuan kumsam nga chung thau chuak le thei lo turin kan nuai chhevek doni atini kha news minute tin darkartin adang charchara news tharlam hriat tur omrenga wangin kan soi kimseng kherlawang te kan hre Macedonia engpon isela tuntum Israel le Hamas in kar chanchin tharlam berber ron chhop chu asak cheu kan tum don ani ama sain ka channel la subscribe lo jong te khan mino subscribe sak vekula news tharlam le thubeng war thak tak tak nen he siam khorhing channel a hian in hmule thoi zel kan tum donia Israel ram chuan zelen na mu kumsam seri panga nulama china ra phlak ber atwara mi sang kha zani chuangin nunna anchana liam mi sang ni sari lai anom to ani Hamas chuan vo in ni som pakhat thla som sang ni le som ni pathum thleng khan Israel ram chunga paipui an thlak thun soya Askelon khuwa roketin an lakap chunjam zela Askelon khomi puyan ral khel na sa hle ani PM Benjamin Netanyahu somna angin opposition leader Benny Gantz National Unity Party how to chuan emergency government sarkar din aremtia war management cabinet an din ngal boka member pathum an ruat ngala chungte chu PM Benjamin Netanyahu opposition leader Benny Gantz le defense minister Yoav Gallant te anni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gazaram chu phindar vek ani tur thu asoya Middle East chanchin danglam boy khopin Hamas ho hi kan thung rul doni ati asoi ange in ninga chung Gazaram chu indo thlonein an phin ta chu nia Israel sipaita chuan Gaza le Israel in rinalai vela melma omten thin fai to a Hamas sipai thi ruang sangkha zanga lai char ani Gazaram thunai tu chuan Palestinian mi sangkhat somnga panga chuang an thi to a sanga za somret pali an hliama building chhong sang zanga somthum panga an bom chim to a inle lo tlan chiasan mi nuai ni singa lai anom ti an tarlang Hamas chuan Israelin Gazarama bom pakhat athla ka piangin an mission hostage pakhat zel ti hlum an ni tur thon puanga Hamasian Israel ram atanga anung chunga man le an shen mi za somnga velan kola an mission zinga hen no pangte pon telani nimin tholeni tlai ni som thlasom sang ni som ni pathum vek khan ralthum le silai mupur America thlo theina chu Israel chimlama Nevatim Air Base aron thlengti Israel Defense Force chuan an puang Syria ram chunga Hezbollah ho chuan laipui panin Israel chimlamang kap nan le ta boka Israel sipaitan an chang leta Lebanon ram atang point rocketin Israel ramanon ka bokani America UK France Germany le Italy ram ta chuan Israel raman thlop tlat thuan puanga an thu chho in trom siama chuan Palestinian mi puite lungkham le du ai sam hi kan hria thiam pui rualin Hamasian Palestinian mi puite ma khuwa engma ngai to si lo hian midang re rap le thisen chhuat che hi mut mo nar mo an nei ni tin Hamas an dem thu an chuani President Joe Biden point Hamas thil chi chu na takina dema Hamas chu sual mu hluman ni atia America chuan Israel hu himnan ral thum le man roma mo engkim Middle East a chhop nai don ni atibok US State Department spokesperson Matthew Miller chuan America le Israel hi koi kom thin angmain kain lungrual tlat ti khovel lo hriat tan vo in ni som pakhat ni lai ni hian Israel Secretary of State Anthony Blinken chuan Israel rama thil ti tur poimo nein atlo dona Israel ram hruai tu tenen khon khan takin thilan soi ho don ni ati heti la hian Russian President Vladimir Putin aka lo ang vea Israel turna chula rap thla ka ti thuasoya Indomek Hamas le Israel te chu mishing nuna chan tam lo thayang berin in sum shram turin angena Israel in bay ato chung changa Iran ram telve ang shima an pu chu thubel chen dol lo ni atia America in Mediterranean tuipuya indolong lian atir lo chu a hriat him lo thua soibok Hamas in Israel ram alu chua ram dang mi thi le chin hriat lowa bote an om nuala atlang pui hantar lang zor zorila Thailand mi som pariat an thi to a nung chunga man mi som le pakhat
an nei ni US mi som pali thito in chen hriat lo bo engmaw zat an awm bawk a Nepal mi som an thito a France mi pariat an thia bo hi som ni an awm bawk ani Argentina tangin Argentine thi pasari an awma bo som panga an awma Russia a hian thi pali an awma bo paruk an awm bawk a Ukrainian thi pahnih an awm bawk a UK mi thi pahnih England, Scotland, Wales le Northern Ireland ram inzom khawm atangin ani Canada pakhat a thito a bo pathum an awm bawk a Cambodia mi pakhat a thi a Germany atangin Hamas shen an la tam ang reng ani Germany ram mi le sa Israel lama om Hamas te hin an hreng nual ani Philippines atangin bo pangan oma Chile mi thi pathum an oma bo pakhat an oma Peru thi pahnih an oma bo pathum an awm bawk a Austria bo pathum an oma Brazilian thi pahnih an oma Italy mi bo pahnih an oma Paraguay mi bo pahnih an awm bawk a Peru Sri Lanka Tanzania Mexico Colombia ram atang hian bo pahnih tho an awm bawk ani Ireland atangin bo pakhat awm bawk ani Hamas lam din hmunin ngai thla chhun zom tiang Israel ram chhungah hian Palestinian ho chenna bik ram pahnih Gaza le West Bank ka awma Palestinian zinga uile kel thlun pol anga inhal political party pahnih an awm ani chungte chu Hamas le Fatah ten ni a Fatah hi Arafat Pol PLO political party ani a Israel ram hi khovel ram bung khatangin an pum thunga Hamas thung hian Fatah ngei dan hian pom theilawa Israel ram hi khovel me patanga nuai bodu Pol an ni Hamas hi Ahmed Yassin le Abdel Aziz al-Rastini ten sangkha zakwa somret pasari khan andina Hamas lampum chu Harakat al-Mugawama al-Islamiyya ani awmzia chu Islamic Resistance Movement tinani West Bank le Gaza Strip a Islamic State din antuma kum sangkha zakwa somruk pasari nisari indawna Israel ram lakte pekir le turin an photlat bokani Israel ram hi khovel atanga nuai bo hi an thupui berania Hamas hotu chu Ismail Haniyeh ani kum sang ni le pruk in thlan khan Hamas chuan ne takin Gaza rama ne na an changa Gaza Strip bika Palestine National Authority a thuna ina an chel zui theitani kum sang ni som pret khan Israel US European Union Canada Egypt le Japan ram ta chuan Hamas hi firfiak pola an ponga dan pona an hnol ani Hamas ho hi hoisen tak an nia an ram ta na an nun hlan hi an chak zek zek emoti tur ania Iran sarkarin ral thuam le sum le paya an tan puina sadan tur hi namen lo takani Israel uisa thiam te hriat mi lawa ral thuam heti zat zat an lo che khom thei hi amaka Israel intelligence aman sinbet Mossad le America ram en thatu pol lian CIA te point angai nan she hlava alet ling khayngin an shil hei let ling zokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tuna indo thlone le missile manga Gaza kan phin hi chu ai te chin na chau ani abul tan na mai chau ani atini chawain Israelian asiruk lain Gaza hi a hubdona Middle East an chin danglam tur khopin Israel hi chet an tum ani Gaza lu chuaturin Israel teng tam tak chu Gaza ram ria an ding ngir ta khuploma pathian nam thlan nam sual tak le lulul tak Israel hi ang fakawanai ngian che don ai nuam tok alum nuam tok atang hian ilo thlir pot mai teng u miang